Kaže ovako. Offer 1. No promotion, just live streaming on Trovo, 20.000 evra i 80 streaming hours. Samo 80 sati da streamujem za 20.000 evra. Jer ljudi, meni su ponudili ugovor među prvima na Trovu. I ja sam rekao, sorry, to meni ne odgovara. Znači, meni ne interesuje da streamujem na Trovu, da budem kao ostali youtuberi, jer kao koji će mi kurac da streamujem za 6, 7, 8 hiljada evra, da streamujem po ceo dan. Boli me kurac. A bih rado streamovao za 20.000 evra, 80 streaming hours, nigde da ne kačem, ništa. No promotion. Offer 2, constant Instagram promotion, znači da kačem storije da sam live, on my Instagram profile where Trovo is mentioned, plus every live stream gets an additional Instagram story where Trovo is mentioned. 30.000 evra and 80 streaming hours. And in my opinion, the one that will make the biggest difference and bring serious number on the platform is. Inače, ovo je samo jedan deo maila, kako se zove, koji je bio ovoliki. Ovoliko sam teksta ispisao. Ja sam profesionalac. Kako se zove, zato pokazujem svoj deo ovoga maila. Neću njihov deo da pokazujem uopšte. Pozdrav za brata Baku iz Banja Luka. Banja Luka, džezba. Offer 3. YouTube, da, džezba, najče. Offer 3. YouTube promotion where Trovo is being talked about as a partner. Znači, na YouTube bih ovdje ja pričao, kako se zove, sećaš se da si rekao da se Deksu i tebe ne isplati raditi tu. Sećam se. I sad vam objašnjavam moj poslovni mentalitet iza ove ponude. Zašto sam ovo, kako se zove, zašto sam ovo ponudio? Znači, ja bih na YouTube-u promovisao Trovo, znači u klipovima bih pričao o Trovu, da live-ujem na Trovu, da je Trovo partner, da Trovo sponzoriše videe. I kaže, it makes the fans love it even more because they love everyone who is working with me. Što je činjenica. Svaki put kad sam radio sa nekim brendom, fanovi su podržavali sve što, kako se zove, reklamira. Znači, unuci institucija, svi su bili u fazonu do jaje. Zašto ja uvijek kad reklamiram, ne krijem da reklamiram, nego reklamiram transparentno. I uvijek kažem kako jeste, ne krijem reklamu, jer to je cringe, znaš kao, vidi, ovo nije reklama, ali ja volim moj proizvod, ne, nego je reklama, logično. Which makes the fun live, blah, blah. As a new platform, we will talk about the communication form benefits of the platform, znači sve što promocija Trova, generalno. Kroz videe koji će ostati na mom kanalu zauvek i dobijat će preglede zauvek, jel te, zašto će ljudi da se vraćaju da gledaju te klipove. Plus Instagram promocija gde Trovo je, gde se Trovo pominje često, znači redovno, kao u prošloj ponudi, plus every live stream gets an additional Instagram story where Trovo is mentioned, znači plus story svaki put kad live-ujem. Engaging my colleagues to promote me, znači cimao bih kolege, youtubere, streamere da me, ne streamere, kolege s kojima radim poslove, da me promovišu, hvala Bogu, i zato što je ono, morate razumeti da promocije nikad dosta. Promocije nikad dosta i, jer zato nije problem, ako sam ja najjači na YouTube-u, na Instagramu, opet znači kad te neko okači, izreklamira, kao što Coca-Cola ulaže ono beskonačno u marketing. I to košta 50.000 evra i 90 streaming sati. I ovo je sve mesečno, da. Ovo je mesečno. Ovo su ponude mesečno. Naravno su odbili, mislim nisu prihvatili zato što sam tražio mnogo para. Ali meni se ne isplati da ovo radim za manje para. Jer kao što sam rekao, ja streamujem sad za vas, jer mi je zabavno, jer volim da streamujem. To što zarađujem od streamovanja, meni je do jaja. Meni je baš drago što mogu da zaradim od toga, ali mi nije prioritet ovdje da zaradim. Da mi je prioritet da zaradim, otišao bih na Trovo, logično. Prihvatili tvojih 30k, Buraz, zato si ti uzeo 2 stana u Beogradu na vodi i stan u Kuli.
Tako da ne, od streama nije mi ideja da zaradim, ali do jaja što pravim pare od toga, što sam, juče sam napravio ono, prekriče sam napravio 1400 evra, ono, koga boli kurac. Dobre su to pare, svakako. Tako da ono, zašto da ne?